Oke, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel Anang Bidik, guys. Jadi hari ini gua bakalan main game Gears 5 lagi. Kita bersama anak gua si Dapak Kecap dan adek gua nih. Mana suaranya? Si Fish. Halo guys. Oke, jadi kita akan melanjutkan di stack yang Act 2 ini ya. Recruitment Drive. Start game. Kita langsung aja guys karena udah malam ini. Semoga hari ini kita bermain dengan lancar guys dan sinyalnya tidak berantakan. Buat kalian yang mau donasi silahkan ke panti asuhan terdekat guys. Iya guys. Lama juga loading ya. Ayo. Gas. Ayo. Hormon lera. Lah dari sini. Gak apa-apa. Ayo bujur ya. Iyalah. Lempar fosil. Dewa berarti ya. Kita mendarat. Wah, ini si Kite ya. Nama abang sekarang Kite ya. Kait pancing. Let's get this done. We're on a short string here. Okay. Ah, ini lu nih Jar. Yeah, sure. Siapa? Why not? Kalau Del gua aja. Alright, come on. Oh ya. Satu aing. Boy kemarin karakter papa apa namanya? Besides spending half my life hiding from Bed. no issue. Lupa lah. Halo Mang. Halo Om Jaki. Lama nggak kelihatan Om Jaki. Wah, ini nih fosil nih. Fosil dinosaurus. Lempar ya. Yes. Oh yeah, that's Robot di bos. Ini padang es kan? Wah, apa ini? Migrain guys. Ke warung beli obat. Fine. Panadlo. Paramen. He's not gonna listen to you. How about you let him decide that? Hey, it's her. Ayo yang mau endorse obat. Monggo kita open. Bentar ya, ada telepon. At a funeral. Hah? Becari resep gangan humbut yang legendaris. Kah kisahnya nih Mang. Hand him over. Humbut You know who my pekat father Om was, Jaki. Who my mother was? And yet you're the one Gatal in untung pian Colorado. makannya. Man, we're not giving you shit. Just do what they say. Skip. Ini udah nih kemarin. Nah, nggak bisa di skip lagi. You can pick these up on the way out. I'm through. Aduh teh. Oh, kemarin kita nyampe sini. He's out back by Okay. the steam farm. Try not to cause any Try trouble. not to cause That's up any to trouble. Cobalah untuk tidak membuat masalah ya. Wih, ada ikan gede guys. Mana? Itu loh tergantung di sana. Wah, ada bisa gerak. Convinced a lot of Yes. people to come over to the cock and fight. Misi kita apaan sih? That's gonna be a little Kita kemana? Belum ada misi. I have the same feeling. Oh, Yo kelunduk mutasi. Ah, itu tuh ada tuh. Ayo lari boy. Wah, ini kayak kampung ya. Kayak kota ya. Wah, ikan hiu dilempar. Ini dia nih ikan gede nih. Wah. mantap nih desanya. Hey, God, wanna whip Oh, ada naga. Woi, ada naga woi. Iya. Bukan Mana? ikan. Ini loh. Ini naga apa? funny? Ikan. Ikan lundu mutasi kata Om Jaki. Iwak patin jadi-jadian. Itu lebih mirip apa ya? Nah, ini. Oh, kayak baung ya? Tuh. Baung. Oh, Oh ini nih, pencet shift nih. Gue ngikut dulu deh.
Oh, ternyata yang fosil gede ini kampung ya. Heeh. Itu tuh dia tuh. Tulangnya diikat buat jadi ini tenda. Carrying his water. Tuh kita ke sana tuh. Think Norsko and Lena went north. Because they're cowards? Harus muter ya. Iya, harus di ini. Bahasa Indonesianya baung apa, Mang? Apa ya? Bahasa Nah, Indonesia. buaya. Ya, Buaya. buaya darat. Lewat mana? Oh, ini. Baung itu sebenarnya termasuk di keluarga ikan lele. Kemana sih? Ini loh, Jar. Buka pintu. Ini loh pintunya. Kok Nunggu nggak satu nih lo kemana? We're seriously waiting on your father. Oh, ini nih. Goddamn. Bot. Lama bot. Kan nunggu temen dulu. Hang on. Wah, oh di sini baru nge-save, Jar. Steam farms Terus down the kita hill. ngulang. Can't miss it. Tuh, sana tuh. Stop whining. Kenapa? I'm okay. Lu kenapa, Boy? Biarin aja. Kok kena hit sih? Emang. Oh, asap itu bikin ini ya? Nge-hit ya? Don't call them Ya. back to their Oh, ini apa nih? Get inside. Oh, ini bisa kita ngelut ini nih. Apa? Nah, dapat Oh, kompor. komponen. Iya. Ini malah dapat 8 dong. buku. Sepupu 2 kalinya lele kah Mang Iwak Baung nih. Iya, bener banget Om Jaki. Salah, sepupu lawang. Nah, bisa enak tuh ikan lawang tuh. Makannya apa? Makannya taksi. Wih, ini kuda apa ini ya? Tanduknya aneh kuda ini. Screenshot Borotot banget. Oke, gua masuk nih. Oh, ini nih. Damn it. Ada boy yang baru nih. Bitch Keren. leaves with our single most Oh, iya, ya. valuable piece of tech. Lagi She has no scan. resist. Freddy and Norsko Tidak. too. Kepedean. Ayo Oh, boy, ini boy. ada komponen lagi nih. Ambil. Udah kita upgrade ya. Komponennya loh 9. Oh, 9. 9 yang mana nih? Jangan dulu Pak, tabung dulu. Kor. Hah? Kornya Enggak, yang penting loh, yang kayaknya penting apa ya? kor gak penting. Sambil ngelut, Bang. Zipper. Kau tahu ada lagi. Nah, kan ada lagi kan? Wah, kenapa sakit kepala? Wih. Thanos. Ada Thanos. Ini ada nemu lagi nih. Ini Sambil abang looting, lagi sambil looting. ini, Jar. Woi. Abang lagi penglihatan batin nih. Slow. Ada Thanos di sini. Thanos. Yeah, Apa Mungkin- apa gua bisa ini ya melihat masa depan ya? the steam farm. Atau masa Enggak, lalu kayaknya. ya? Oh ya. Masa lalu kayaknya. Tadi loh di sini. Nih ingatin nih. Liatin abang. Di sini ada Thanos ngangkat warga. Dicekek. Oh. Get this, man. Apa nih? Yang dapat apa nih? Dapat surat cinta Mau 1. Lewat mana kita ke sana, Jar? Ini lewat bawah belok kiri sambil looting manja. Looting manja. Siapa tahu kan ada komponen lagi. Boy, sini boy. Lu jangan misah, boy. Gak mau. Bubuan kasap Udah juga dapat sekalinya si karakternya nih lah. Oh iya dong, ini apa temenan sama ini. Siapa? Samsudin. Oh, tenan. Tenan. Waduh, apaan? Hey, Hey, we're looking for the chief. gue nyari Old chip. guy, Chip smells tuh rokok like beer. chip. You seen him? Chip itu pemimpin kan. Wah, ini. Kate. Uncle. Oh, pamannya. A lot of cogs been out here to make their pitch. Never imagined they'd send you. Guess they thought you'd hear me out. And what do you think? I think What do you you need a think? new decorator. Kami memerlukan detonator baru. Kate's supposed to keep them away. How's that working out for you? Nah, not too well. It's good to see you again, Kate.
You too, Uncle. Sangat baik melihatmu lagi. Now go pack up. Iya dong. You're Gue kan leaving. udah dandan ini. Am I? Look, man, we've convinced every other village to enlist. You're the last holdouts. Cog, outsider, look, it doesn't matter. Mereka ini nggak berat It's apa time ya to fight bawa these ini ya things together. kostum ini ya. No. It's time we end this conversation. Berapa kilo I'm tuh, sorry, Bang? young ones. Berat itu? You can find your way out. Kan sampai kan? Nggak sampai lah, Uncle. boy. Kira-kira lah Oh, dikit kalau kakeknya. ngomong. My mother's dead. Hah? Kakeknya ya? She thought we could make it. Uncle. Uncle kan So go paman. ahead. Send us away. Paman. But if you do, I'll be back Pripun tuh lapi ya. to bury whatever's left of you and the people behind these walls. And I think you know it. Pasti marah-marah bajingan. Shit. Oh shit. How often do they attack? Lately, every Wah, day. diserang. Oh, ini penglihatannya tadi nih mungkin, Bang. Oh, berarti abang bisa ngelihat masa depan ya. Iya. Lu nanti anak lu 2 Jar. Uncle, we're gonna need more Kita harus ammo kemana than ini? this. Kita harus kemana? Nih, sini, perang. Oh, itu tuh. Wah. Tunggu kau. Iya tanah sana. Ya. Bukan, dia gede. Senjatanya pistol doang. Jangan maju-maju terus. Boy, jangan terlalu maju, boy. Boy, cek ya senjatanya. More of them coming in. Oh, ini ada senjata nih. Ambil senjata musuh, Jar. Dapat peluru doang. Lihat lagi. Wah, headshot dong. This'll work. Dapat senjata musuh. Gila keren. Bagi dong. Ih, banyak. Banyak. Wih, mantap senjata musuhnya. Bisa meledak itu loh pelurunya. Abang headshot keren. Boy, lu jangan maju, boy. Apa? Jangan terlalu maju. Anak Mang Fajar ramun ulun terawang kena mun kada lakian binian. Bener banget Om Jaki. Pus. Awas lu. Itu Thanos. Nah kan, Gotta be kidding nah kan me. kena kan. Aduh, susah lagi nge-repair. Please. Bentar, nggak bisa. Di sini aja kita sembunyi dulu. Woi, Mas. Woi, selalu maju. Waduh, Thank you. mana sih dia? Ya, Mati. Uncle, he's down. dapat senjata dong. Come on. Before we lose any more. Pelurunya 6 doang. You gotta come with us, Mana tadi man. lancar. People don't deserve this. Yes. Bang, bentar, Bang. Tutorial dulu bentar. Gini lah cara nge-reloadnya nih. Apa Kan sih? Tembak senjata biasa loh. Ya, Tembak sedikit. Reload. Kan itu ada, harus ada di pas tandanya itu pencet R lagi supaya cepet. maksudnya Kenapa di sini? kok ke sini? They're clawing Oh, at ini the door. harus cepet kita. Shock trap. Got an Coba idea. pencet R, kan itu ada yang Shock Trap. trap. Oh, bisa paham nggak? ini bikin bom. Nggak paham. Gimana sih? Oh, gitu. Bikin anu, Pak. Bikin dulu, kita harus bikin. Bentar. Di mana sih bomnya? What are you waiting for, young ones? Oh. Banyak peluru nih, banyak senjata di sini. Nanti aja. Itu Banyak dia lancar. harus si boy harus shock trapnya diaktifin dulu. Shut the goddamn floor already. Beli loh. Bisa nggak? Habis dong komponen. Kan 10. Itulah ada lokasi shock area tuh. Itu wajib loh. Dah. Udah, oke. Bentar, Bang. Gimana Coba sih? reload, Bang. Coba reload. Ah, Itu kan ada tandanya tuh, harus pas itu tandanya, pencet R lagi supaya cepet. tanda apa sih? Tanda di atas tuh loh, di kanan, di bawah senjata tuh. Oh, Aku nonton live. Lama bener. oke. Wah, diambil. Komponen. Ini ada peluru lagi nih. Sini, Bang. Peluru, Bang. Bentar. Mana? Sini.
Kalau nggak pas dia lambat reloadnya. Berarti 2 Ini kali masih R-nya ya? Iya. Ini apa nih? Ih. Keren. Oke. Yuk perang. Ini kumpul. Boy, lu taruh situ. Kumpul sih. Shock areanya taruh situ, shock trapnya. Di bawah di bawah. Cepet. Nah. Tembus nih kayaknya. Ini kan kayu. Salah senjata, woi. Let's go! Itu gua tadi mana sih? More swarm ahead! Lancar gua. One more time! Kok hilang? Let's clear 'em out! Oh, kudanya mati, guys. Yeti dong. Oh, rudal. Itu siapa kenok? Shit! Bang! Siapa kenok? That's just my luck! Musuh yang mana? Temen yang mana ini? Banyak loh pakai senjata musuh. Enak. Yeti, hati-hati Yeti. Nih ikutin Uncle nih. Ayo. Fire! Go! God damn it! Gua mau fight, Yeti. Kita harus cover ke Uncle nih. Nih. Uncle-nya mati. Ya gagal kita nih. Hidupin. Di revive. Ah, ini bosnya tembakin dong. Topolnya no. Ah, meleset. Oh, ini bosnya ini. Wah, lagi. What are you trying to flank it? Kembang banget. Pelurunya habis. Tinggal boltok, guys. Mati. We're good. Stump's down. No time for rest! Kok nggak ada We gotta senjata ya? finish this! Mati lo. I think that's all of them. Nah, sini. We clear? Yeah. But not sure about it. Kemana? Gonna take us months. Di atas loh. All the more Yeti itu orang mana, boy? Kata Om Jaki. there's still more villages. Ya itu monster. Come on. Oh, Yang putih-putih itu. Banyak senjata. peluru, gila. Yes. Kepotong. Lancar akhirnya. Wih, senjata apa nih? Kok lancarnya cuma 200 ya? Kak. Wih, keren Ini senjatanya. buang air dulu, BAB dulu. Ini kan ada WC, kita udah lama nggak BAB. Snoop ini apa nih? Boltok ini keren ini. Wah, ada sniper segala nih. Long shoot, embar. Ah, ini apa nih? Iya. Marza. Banyak senjata di sini. Mas bang. Nih, drop shoot. Or. Dapat komponen. Pelurunya dikit ya. Ayo, gas. Udah ini bisa nih, gaskan nih. We're here! What do you need? They got a group boxed in, Chief! Ayo perang. Everyone! We gotta back them up! They're knocked down! Wih, knock. Santai. Oh, Awas bom. Mati. gila. Mana lagi? Hah? Mana lagi? Siapa nembak itu? Dari mana sih? Oh, ke sana kita, ke workshop. Ayo. Go. Bos, Mati. Hug! Get to the workshop! lihat ya Pak. Ya, Zipper. gas. Kemana sih? Ke sana, Ini Pajar. pintu merah. Mana? Ini nih. We're here. What do you need? We have a silverback. Wih, apa but nih? the only one who Peluru, can lumayan. drive it got dragged off.
Wih, robot. Pakai itu, Pak. How hard can it be? Mana lo, ha? Nah, dari mana sih yang nembak? Wah, gua bahagia pakai ini. Fajar. Woi. Sombong. Itu loh musuhnya dibunuh. Sini lo. Wah, enak banget senjatanya. Butuh bantuan? All right, garage is clear. Oh, ke sana. Bisa lari dia, guys. Ayo, boy, sini. Kiri. Just help us fight him off. Oh, ada monster lagi. Consider it done. Sini lo, ha? Sini lo. Keren, senjata papa keren dong. Ah, berani lo dekat. Sini. Hah? Temen. Infirmary Berani lo secure. deket-deket sama gua lo. Never thought I'd say this. Lagi nih musuhnya nih. Kita ratakan. Ini boy. Pencet boy. C. Oh, ke atas. Wih, apa Ini nih? loh. Besar. Boy, ini lo dipencetin boy. Helikopter nunggu. We're on our way. More smoke coming in. We can't help the convoy until this Ya, itu hancurin. Sini. Kita ke helikopter. Cepet. Hah? Mana sih helikopter? Ini ada musuh sini. Pencet sip. Sini naik ke atas. Sini lo, Jar. Lambat bener ya. Bukan. Itu siapa kenok tuh? Thanks, Cog. Waduh, senjatanya panas. Rusak senjata. Uncle, that's it. You're down. Mana lagi? Let's get out there and help your Kita harus ke atas. Tempat sini. Dari mana nih Oh, naik? nggak bisa. Ini loh, lot kayu-kayu hancur ini. Kayaknya ini nih harus dihancurin. Nggak bisa. Ini loh. Mana? Mana sih? Oh, ini. Nih. Ayo. Berat banget ini pakai robot ini ya. Kita ke atas. Lewat mana ke atas? Tungguin, woi. Tungguin, woi. Oh, ini pencet. Come on, let's get out there. Oh, ini harus didorong. Harus berdua, Hah? Bang. Robot. Lontong. Ya, Harus berdua ngangkatnya. Ayo. Ngapa? Bisa. Nggak bisa. Banget sih. nah dia tembus. Ya, nggak bagus. Apa ini? Waduh, kalau jengking. Aduh, angkel. Itu angkel. Bukan lagi nih. Gede dia. Wih. Kena kait. Lo tolong. What is this? Ditelan gua. Astaga. Gua ditelan, Bur. Terus kemana kami? Harus ngejar itu. Abang jadi ini. Jadi monster. Iya. Monster gila itu papa itu. Kita di bawah. Hati-hati, Bang. Papa di bawah, Bang. Sabar. Jangan lu matiin. Woi, jangan lu matiin, woi. Lu gagal kan lu gua, woi. Jadi ini. Sini lo. Mana, ha? Mati sih. Ini siapa nih, ha? Lu di mana, Jar? Thank you, Oscar. Masih di tempat tadi pakai robot. Waduh. Wih, jadi tuyul orang kasa. Udah berubah lagi, Om Jaki. Berubah terus dia. Jadi bos.
Mana Oh, jadi kalian? bos. Mana kalian? Hah? Oh, mati lo. Sini lo. Sini lo. Ah, ini nih si boy nih. Mana? Mana sih si boy? Astaga, mati lagi guys. Jadi Mana sih misinya? Mana kalian? Mana? Sini, maju sini. Abang jadi bos nih. Abang jadi bos. Mana sih? Sangar. Apa sih musuh mati? Ah, ini nak. Ini papa nih, ini papa nih. I can't. Oke, kita I can't bermusuhan. stop it. Ah, tuh uncle tuh. Kita bunuh uncle, guys. Nggak kena tuh. Wih, kebuka helmnya. Nah, oh ini kejadian yang tadi abang lihat ini. Si Thanos nih, yang ke keluarga. Mati ya, Uncle. Remuk si uncle. Akhirnya Kok gini? keluar juga. Oh, Oscar is dead. Akhirnya keluar juga, guys. Uncle. Parah bosnya ini. Oh, sedih. Skip. Uncle nih kalau nggak salah bahasa Italianya julak kalau mang. Julak itu kalau dia posisinya paling tua Om Jaki. Kalau dia masih nomor 2 itu apa ya? Anjang ya? Wah, nangis si Kite. Kate? I'm sorry. I'm sorry. Kenapa dia minta maaf ya? Nggak tahu, tanya-tanya. Ngopi lu, ngopi. Thanks, JD, for coming here. Of course. Can I recommend we maybe get these people out of here? Hey, just slow down. No, Foz is right. We need to Santai. Oscar's dead, man. Give her a minute. She'll get her Skip minute in dong. the Raven. Emang bisa? Nggak bisa di Tell me skip. to leave. I'm not going. Aku tidak akan Excuse me? pergi. For months now, I've been having these dreams, Aku ingin melaksanakan selamatan kematian Uncle. but I think they were messages. Kita kada kulihan gangan humbut ajar Mang Jaki. Something's happening to me. Kemana mencari pian Mang? Gangan humbut padang es kayak ini. Grandmothers. Enough. We'll deal with this later. Foz, round these people up. I need help. Hingu-hingu sulun. Place up north. I think we can find you answers. Tampilan di kalian gimana? Jar, Itu plotnya. Apa? Absolutely not. tampilannya sama ya? Orders. Cutscene ya? You'll go with me. Ya. God damn it, both of you Cutscene. listen. Enggak. I'll go with her. Terus? Look, if you're Cutscene missing, yang mana? Jen will notice. Ini Okay. mereka lagi Push Jack the coordinates. dialog ini You are coming back to Enggak. Nofira. That is a direct order. nggak bisa di skip lagi. Well, Captain, screw your order. This isn't about you. It's Jar, about me. Son of the Forest keluar. I Yeah. need to fix this. 200,000. Her necklace? That's a locust symbol. Galar. Yeah, so. She would never be our enemy by choice. I know that. Esok nembak 4 angka dulu. I know that. Kalau kena nukar kita. But what if it's not her choice? Merumus dulu malam ini. Lihat-lihat. Oh, aku tuh naksir yang gundul tuh jar. Nyaman aja bawa senjata 2. Aduh, kenapa bahasa Banjar lagi? Bet aku nuhun datu sawat emang yang kebuntutnya. Well, it's just us now. Skip, brother. Aduh, ngelag. Ah, So what's ditinggal in here dia. anyway?
A fast way out of this fucking place. Hah? Apa? Nggak apa-apa. Ayah mana yang gak pernah masuk cutscene Sin. Pernah dia anggap harus sebenarnya dikasih. Yeah, we Collect nih. Banyak peluru. Kok gelap sih? Turn on the light. Di mana sih yang hidupin lampu? Itu cuma boy doang. Hah? Woi, di atas ini, woi. Ini apa ini, woi? Kapal. Ini apa nih? Kapal. Merah-merah nih. Kapal ini di atas. Bentar, apa nih merah-merah nih? Kok nggak bisa di loot? Senjata nggak bisa diambil. Bom nih, bom. Ada air ya? Kok nggak bisa di loot? Abang bisa kok. Nggak bisa ngeloot senjatanya. Wah, bisa, ini bisa. dia nih hidupin. Nih dapat apa nih? Gear. Alex Phone. Sesuai namanya gear. So you can drive. Apa ini? more or less. Wih gila speed. Here we go. Marcus just pushed Jack the coordinates for some Ini facility up naiknya. north. Gimana naiknya? New Hope. New hope. Woi, gimana naiknya? Sounds Os. pleasant. All right. Stone Oh, weapon. weapon. Apa nih? Wih dapat senjata. On right. Kagak, kita naruh doang. Oh, Kejar ya? Elah. Begini dong. Wih, dipakai. Gila. Siapa yang pakai? I'm glad you're here. abang. Me too. Bicik. Kok cutscene sih? Kita nggak ngendalin ya? Ya, Ya. Into the Wild. Nah, kita akan ke apa? The Wild itu ya? Wild itu ini ke alam liar ya bener. Bom nih mun kada salah bahasa Ukrainanya latupan kalau mang. Lain Om Jaki, bukan latupan bahasanya bom itu. Marcon. Layarnya diam ya. Lagi loading, boy. Keren ini. Siapa yang ngendaliin? Abang dong. W, tekan W. Nembak bang. Hah? Aduh, cepat gue. Enggak deh. Kemana nih? Target kita kemana? Pencet chip. Gua Itu pengen loh tuh merah-merah. Si Tuh, boy gak ikut. merah-merah. Apa ini di depan? Oh ikut. Itu lurus bang, lurus ya. Terus. Mau ngapain cuy? Lu kasih tahu ya. Kiri mah. Kiri. Kanan masih terus Kiri. ya. Kiri. Ada jalan kanan. But you haven't said a word in a while. Belakang bang, belakang. The good news is, Kanan bang. Kemana sih? Kanan Noob banget fiturnya. been a nice distraction. Iya deh, noob. Oh enggak dong. Kok ada tiang listrik sih? Be okay. Kiri pak, kiri. Kiri. Bukan, kanan tuh. Oh itu tuh dia tuh. Tujuan kita tuh. Oh pencet chip. About how I'm doing, by the way. Thanks for driving. Kok Exhausting as it looks. kok di bawah sini sih? Very much so. Kok di bawah? Enggak. Oh bukan ya? Iya itu nah pencet chip nah. Oh ini jembatan ya, jembatan putus ya. Kiri. Nah, terbang ke atas. I'm sorry for the way JD Nggak bisa treated you terbang, back in the boy. village. She's just Berapa meter sih? No, 200. you're the last person who needs to apologize for him. Wih, kita naik apa ini namanya? yo, stop. Tabrak. We got a gate ahead. Gas. And from the look of it, Pintar. Waduh. Oh gue nggak bisa All nembak. right, let's get around and find a way to open Oh this. turun. Udah turun turun. kok. Naik aja. But how am I any different? You told us your secret. Oh tuh sana tuh. Yeah, Mana? Sini. right. Aduh nggak mau turun. Harus mau nembak di ski. Udah booking lah. Nembak lah. Apa kita ke atas ya? Hey, out there. Kenapa nggak bawa kapal? Ayo, Marcus, jangan sini. bawa kapal. Ya senjata abang ketinggalan.
bentar. Doesn't look far. Senjata abang ketinggalan bentar. What pisses me off most of all? Seeing Oh, Jamie nggak bisa around naik. with Fox. Bahaya loh, Pak. Oh nggak bisa naik lagi bang. Jin's had Udah him turun. running missions together for months. Belum misinya. Di sini. Jembatan Basit. Pian siapanya Basit? Arwah. Si Boy mana si Boy? Ke kanan. Agak ada ke kanan. Ini Oh, loh. iya. Targetnya di mana? Nggak tahu. Ya, kesini dulu. Wih, di senjata mesin. Ini overkill. Dibuka dulu dong pintunya. Santai dulu, kita ambil ini dulu. Waduh, ngeri. Let's figure out a way to open this door. Pelurunya Senjata full apa dah. nih? Lembar tuh kayak shotgun. Nah, lumayan nih Udah, peluru. mesin nih. Reshoot. Buka dulu bang. Full. See this? Jack's downloading a map of the area. Okay, Wih, let's map go. Now baru segini loh. Ada map Mana nih muka ininya? Ngebuka gerbang. Nih. Oh iya Oh, look itu at tuh. that. It's just a simple mag lock. Easy. Bisa nggak? Ganti senjata. Kita buang senjata kita. New Hope. Ya, nggak Abang bisa. tengah Jar. Jar abang tengah. That was surprisingly easy. Abang tengah Jar. Right, we got here. Let's get Hey. back on the skiff. Abang tengah. Lu lagi yang jalan. Sure we store a couple of weapons on the Aneh. skip Belum sempat nembak. for emergencies. Oh disuruh simpen senjata. Yeah. Let's get to New Hope. I keep wondering about something. JD and Settlement 2. Oh ngerem klik You think ya. Marcus knew? When he did, you Orang mean? beban harus mengikut. I Nggak think bisa he knew. nembak ya. You saw how he reacted. Ini malah kayak foto doang Jar. Emang. Explains a lot, actually. Woi, Waduh. Wih deh. hit, kena hit, Bro, woi. santai. Tembak nih. Back into a ferry yet? Itu dia. Jar tambah jauh. Jar, Ini loh. itu tadi kelewatan. Belok kanan. Bentar bang. Sana tadi tuh titik merah di map itu loh. Ah, rusak. Got it. Rusak talinya putus ya. Kok gak jalan, Jar? Woi. Jar. Wah, nge-lag ini. Wah, ngaco ini. Apakah dia hilang sinyal? Jar. Woi. Bang. Mau kentut aja dia. Kanan, balik ke tempat tadi. Hah? Kan bener kan? Tadi ada loh tandanya merah. Nah itu tuh dia tuh. Bukan merah. Iya. Pencet sip. Coba dulu datangin. Tadi udah pas kok tempatnya. Kamu malah menjauh. Kiri. Nah tuh deket tuh. Mana sih? Mana ada. Nah terus. Kita mau pakai kamera ngeliatnya gitu. Enggak. Datangin dulu. Shipping depot. Kiri, boy. Woi, kiri. What the hell is this? Nih. Admit, even I'm at a Mana loss. dia? Well, hopefully not for long. Let's get you some Nah itu di belakang. Kelewatan. Ah 100 Nah. meter. Pelan aja. Ya pelan. Op. Belum. Op. Turun gimana sih turun? Bisa. Kok nggak bisa turun ya? Ayo polisi. Kagak bisa turun Jar. Pencet hold. Oh iya ya. Bisa. Enggak apa-apa. Bukan apa-apa bang. Ada apa-apa loh. Itu kita nih harus pencet shift nah. Terus ngapain Memang dia ngasih arah ke sini ya? Nggak tahu. Yo naik. Salah pencet. Naik. Oke naik yuk. I got navigation this time. Tuh sana tuh. 700 meter. Santai kita main dulu. Oh harus lewat sini Jar. Kanan tadi kan udah bener. Ini apa nih looting dulu ah? Ini bisa. Iya. Looting dulu. Wih ada jet ski. Terus hold.
Naiknya lewat mana sih? Ini ada apa nih? Ada komponen kan? Dari kanan naiknya. Ini ada weapon. Homie, Maksud if you're into fixer-uppers. Perahu nggak bisa ya? Gak bisa lah. Kan Long shoot itu semacam itu kan sniper kan? Ini Di ada belakang. pacul nih. Man, whoever lived here is long gone. bisa long. Udah yuk, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa lagi ya? masih bentar boleh nggak? Gak boleh. Ya. Kelewatan ini kalau nggak salah bahasa Skotlandia. Bukan Om, Yugoslavia. Oh kita bisa jalan ya, si Boy sudah duduk di Ya situ dong. dia. Lewat sini kah? Coba jalan dulu. Sambil jalan. Del, derailed train Makan. over there. Ada Itu tuh kereta. bendera kuning. Golkar. Terus sana tuh. Balik. Balik Jar. Kenapa? Ada something itu. Mana? Di rumah tadi kah? Iya. Kereta. Iya. Widih, asik nih. Kiri. Widih. Stop. Gak ada apa-apa bang. Nggak ada. Maju lagi. Itu yang ada bendera kuning. Tuh sana tuh. Mana sih? Itu. Oh. Ini apa nih dalam? Oh, bisa dimasukin ya? Sana. Op. Di kanan tadi juga bendera kuning. Oh, bisa turun sih? Aku dulu yang turun bang. Nah, Ah, iya. Marcus said look for train tracks, right? Well, that's a train tunnel. Yeah, but Senjata lagi nih. these aren't the coordinates. ada terowongan. Still check it out. Retro launcher. Males. Masukkah kita? Apaan? Ayo. Bentar. Can't see shit in here. Jack, light the way. Ulun Wah, kedompatan ada lah kalau ada paman pentol di muka rumah. ting. Bakso. Wah, ini Jar. Ada tempat ini nih. Tapi gimana ya kita turun ya? Langsung aja. Military trains. The only Ada peluru. operation here would have been Hollow Storm when they attacked the Penuh Lords of peluru. Crown. And these Yeah, train sama. cars might have useful stuff in them. Ini. Halo strong. Wih, senjata apa ini di atas ya? Ini bom. Tolong Jar. We're not alone. Itu gede banget. Don't have a lot of room to move in here. Jangan deket-deket. Ini yang bahaya tuh. Susah nih. Aduh, gorila. Lempar bom dulu. Hey, show some ice on it. Lempar senjata lagi ketinggalan satu. Awas, ngerol. Ah, kenok. Oh, enggak. Tembak dadanya. Iya. Oh, you gotta be kidding. Oh, sambil sembunyi. Oh, come on! Space. Fire in the hole. Lempar bom. Kena bom. Ada apa ini? Damn it! Ada bos. Pencet karetnya cepet bang. Ah, ya, sip. Kebal nih. Stay down! Mati. Ambil peluru dulu. Carrier's down. Roman. Holy shit. And note the Bos self. sendirian. Dark Ayo kita cek, tunnels? Jar, ada apa di sana? Maybe not such a good idea. Let's see what's in Ah, there. kita bangun sendiri. Could make this worthwhile. Boy, ambil boy. Jatuh di atas nih boy. Sini. Woi, sini terangin sini. Woi. Ini ada something nih, Beratan nih itu senjatanya. Sini. Komponen. Top. Hey,
found apa a nih? COG engineer's old notes. Blueprint ya, blueprint. Designs for a grind lift cooling Huh. system. Gak tahu. You know, those grind lifts were launched from assault decks near here. I bet if we found that tech, we could wire it into Jack. Udah nggak ada apa-apa lagi ya? Was Flash. Sounds optimistic. But then most of your plans do. Kita keluar lewat mana, Jar? Ini. Well, this tunnel's tapped out. And let's get back out to Wih, the dorong skiff. ini kita. Hah? Ayo berdua, naik. Naik tangan, cet E. Oh, Mantap. Wih, dia naik solo. boljuk. Terjun bebas. Jelas. That was interesting. Ayo, gaskan. Let's just head to Kan, New ngambil Hope. peluru. Ternyata ini bukan nembak, Jar. Kita sebagai robot nggak ada mulut, nggak ada muka ya. Iya, akhirnya bisa ngeliat muka Apa sih? Jack. Ah, ada lagi tuh bendera kuning tuh. Ini kesini emang gitu. Hey, Kate. The coordinates are beyond that break. It's time to park this Masa nggak thing. bisa lewat? Bentar. Stop dulu. Kuburan. Ada kuburan itu. This is it? You're sure? I mean, yeah, should be right in those woods. Senjata jangan lupa dibawa. Nah, kan? Wait a second. That looks like an Outsider camp. Maybe Ya, they're ada apa from nih Uncle's bekas apa? village. Wah, ada suara perang. Suara orang perang. I wonder where they went. Hah? Harus jalan kaki sisanya kita. Lost Outsiders. Ayo boy, sini boy. Buruan boy. Lu masuk Masuk goa goa ya, kita. Jar? Looks like we're going Ya. down. Apa tuh? Wih, curam nih tinggi. Hah? Tinggi ya? Wih, terjun. Forest for the trees. Kok Diam. nge-stop? Ngeblank hitam lah ya. Loading. Ya, tapi ini ngeblank hitam. Iya, di papah lagi loading. Bambang. Lumayan loh penonton malam ini. Oke. 2 juta. Wow. Impressive. Kurang malam. Iya. Pastinya jam 3 malam ya? 3 pagi Oh ya? iya. Nah itu kalau belum puasa tuh kayaknya tuh pas sahur tuh rame tuh. Iya tuh. Tapi ya kita habis sahur ya tidur. Gak usah muna lu boy. Nah, oke lanjut. Ya, akhir bisa gerak. Gaskan. Sana. Wah, bagus ya. Marcus, there's no facility What? here. It's all Suara ini old-growth ngeblank. forest. Jelas banget emang. So does Jen know about this place? Wih, lihat deh. Sana. Kristal. Iya ya. Ini zaman es apa bukan ya? Secrets, huh? There's a lot of that going Kok abang nggak bisa lewat sih Jar? Lot of airgun. Oh gantian. Ih, mahal nih kristal nih dijual. Diamond. Buat top up ML. Hey, that storm's getting closer. Up, F. You don't say. Sini. Here we go. Another cog seal. This must be the right place. Ayo masuk. Through here. Oh, ada penglihatan. Kok nggak bisa masuk tuh, Bang? Abang lagi ada penglihatan nih. Penglihatan apa? Apa tadi? Wah, ini senternya kita. Oh, ada peluru. Let's find Banyak a way out of peluru. here. Mantap banget. Mantap. Ambilin semua, ambilin. Ya penuh. Kayaknya perang besar nih kita nih. Kita ke bawah tanah ini ya. I guess we're the only ones who didn't know about this place. Liatin ini muncul lagi dong. Yeah. Liatin tuh. Tuh, Pak, kaki dong. Sini. Tangan. Ada rumah. Got something up ahead! Let's check it out. Well, this is the place.
But the anginnya entrance deras is banget. blocked. Let's find Dingin, a way dingin. out. Salah. Find a way inside. Apa itu? Wih, roboh. Awas. Terus aja. Cari jalan masuk. Kameramen pasti selamat. Awas, hati-hati. Slow aja. Kameramen pasti selamat nih. Vertigo tuh pindahnya emang kurang guring. Nah, bener banget Om Just Jaki. keep going. Naik. Oke, santai. Naik. Wah, ada mobil ambulan. Hei, buruan. Awas, menghindar. Slow aja. Maju, nggak mungkin mati. Apa ini? Kok tiba-tiba ada dia? Oh, jangan terlalu maju, boy. Kena lagi. Kena loh, mati loh. Dikit lagi tuh. Orang robot selalu selamat. Nah, Then get in. buruan. Ntar senjata mesin. Yuk, masuk. Kan. Help me get this open. Yuk, berdua. Come on, Jack. Let's go. Ayo, Jack ini bikin lambat. Pasti. Yeah, Ini we're blueprint. inside now. Main building, I think. Apa lagi nih? Alright, you're looking for a biogenetics lab. Entrance is a long hallway with a circular door. Butuh 13. Roger that. We'll let you know when we find it. Sini. Nih. Toilet. Del, got a way through here. Sempit banget tempatnya. Siapa yang paling noob, Mang? Kagak usah ditanya lah Om Jaki. Makanya jadi bot kan dia. Siapa? Tahu nggak waktu kecil kita main? Aku jadi anak bawang ya. Nah itu dia tuh. Marcus, found your hallway. Biar udah mati tetap diajak main terus kan? Blew it up. Oh, right. That was me, actually. Find the facility research lab. Oh, kita mencari lab. Okay, look for Oke, kita sampai mana ini? The lab's filled with stasis tanks. That's how you'll know you found it. Stasis. Wait. What is Waduh. We might have a Yang tadi dong. Wih, keren tapi. Senjata mesin gampang. Senjata mesin. Kill Oscar. Dan Oh, kepala. Hantam kepalanya. Bisa lari. Dikejar. Jar, kenapa lu diam, Jar? Woi. Si Fajar mati. no, siapa yang mati? Si Fajar tuh. Ngelag banget loh. Kok nge-lag sih kalian? Iya. Jaringannya seperti hilang loh. Jar. Woi. Gue telepon bentar dah. Iya, IndiHome ini kalau udah mau jam 12 malam kambuh penyakitnya, guys. Astaga, IndiHome. Why? Hah? Iya. Mati lampu sedetik. Astaga. Di home ternyata kita nyalain Udah? di home juga tadi. Udah hidup belum? You heard Marcus. We find another way in. Ini Abang Pos ya? Bang Pos ya? Oke. What is Kita ngulang, guys. Ternyata si Fajar rumahnya mati lampu sedetik. Iya, PC-nya mati. Kita tunggu si Fajar gabung ya. Tapi bisa nggak sih dia gabung di tengah-tengah game gini? Bisa. Hah?
bisa. Bisa. Oh sering kok saya. Apa kita coba berdua ya, Boy? Oke. Wah, keren nih. Kayak musuhnya Thor yang di pertama. Dia bawa senjata gede. Ngapain coba? Enak sih dia nggak pakai senjata tembakan ya. Jangan tunggu. Eh, Marumus sawata ini Mang Madang, Mang Pacar. Iya ya. Berapa buntut Om Jaki? Tes. Ya, Login. disuruh Om Jaki merumus dulu dah kami. Behitung. Mm-mm. Aduh, harusnya pas di boss gini ya, jangan beginner ya. Next kita jangan beginner ya. Oke. Intermate. Insan. Janganlah insan lah. Ih keren loh Insan itu paling Kok lemah, kayak lebih dari terkesan beginner. terlalu mudah gitu loh. Iya. Yang di belakangnya beginner itu ada loh. Enggak, gini aja. Kita beginner jar berdua. Si Boy insan. Ya, kayak gitu aja gak apa-apa. Aduh. Berani nggak? Enggak apa-apa. Reload current checkpoint. Tunggu Om Bajar masuk. Udah masuk belum, Jar? Nih udah masuk. Ntar, OTW. Sudah join belum? Belum lah, masih loading di depan Dolby Atmos. Oke. Jadi ya teman-teman ya, kalau kalian punya PC gaming, sebenarnya nggak wajib juga sih, tapi sebaiknya pakai UPS. Jadi kalau jeglek kayak tadi tuh si Pajar, dia nggak akan mati guys. Dia masih ada tenaga di baterai beberapa menit. Tapi harganya nggak murah guys. Berapa ya? Papa pernah nanya itu kalau nggak salah 700 apa berapa ya? 800 ya? Wah, mahal banget. Makanya lu jadiin Raken aja dulu. Gas nipu. Sudah join belum, Jar? Belum, masih loading. Iya, squadnya masih. Wah, amin dulu dong mau ngindar ini. Nih masuk ini, nih. ini siapa nih? Mau mati Ada ini selalu. ada yang invite Papa nih. Masked Jack Boy invite. Scott, Gimana sih cara nge-kick dia nih? itu kan uncle tadi, Bah. Bukan. Ini orang-orang. Nah, Ya uncle yang mati masuk lobby lagi. lu udah join, Jar? Belum. Nih, baru join nih. Ujar Datu angkanya tuh kisaran 1 sampai 9. Wah, Ya, nggak bisa join. Kenapa? Nggak tahu, nggak muncul. Kayaknya Coba. harus masuk. Nah, bisa nggak? Nah, Boy, jangan dikalahin dulu, Boy. Bisa nggak? ntar. sudah mau dipukul baru. Ah, tolong sebentar dong mau menghindar, Pak. Jauh dikit, Pak. Apa sih? Mau jauh dikit loh. Sampai dapur saja, Bos. Bos. Bisa nggak, Jar? Bentar. Di custom nih coba nyari. Nggak ada Iya. juga, Bang. Kenang bidik. Judulnya apa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Apa abang return to lobby ya? Hah? Bisa. Oke ya. Tapi jauh lagi gitu, Bang. Enggak, kan udah checkpoint. Oh ya. Oke, kita balik ke lobby, guys. Ujar Datu angkanya 1 sampai 9. Bisa 0 kok, Om Jaki. Emang bisa ya? Buntut tuh bisa ada 0 ya? 02, 03 gitu. 01, Pak. Masukin, Pak.
Masukin ke dalam satu. Season 1 besok kita tembak ya 2000. 2000. Ayo jangan beginner yuk. Intermediate. Insane dong. Oh ini siapa sih ini? Masked Jack Boy kok ngikut? Pantas sih. Kick. Pantasan. Cara ngekicknya gimana sih? Kick player. Tuh lu abang invite tuh Jar. Bisa nggak? Tar. Di mana? Sudah bang Oh, invite bisa tuh. join. Lagi loading. Masuk. Oke. Pantas tadi ada yang mau masuk. Ternyata dan jumlah pemainnya ya. Game. Boy. Difficulty-nya jangan beginner dong. Ini loading lah, hang. Hang apa sih? Loading. Bentar, nih udah di lobby. Bentar ya. Woi, kenapa beginner Jar? Jangan beginner Jar. Gak seru. Oh, insane. Oh, kompor. Bentar. Tuh incompet. Jangan intermediate aja. Intermediate. Enggak. Udah. Di sini udah intermediate. Masih bak aja itu mungkin. Kalian ini dulu dong. Ready dulu, ready. Oh ya. Udah oke. Di sini beginner loh Jar. Di sini intermediate. Oke, kita lanjut. 2, 1, go. Nah, kan Enak beginner. kagak seru Jar. Gak ada tantangannya. Iya, Bener gak Boy? iya. Beginner aja kenok. Oke, kita melawan bos. Bosnya ini kayak musuhnya Thor. Thor yang pertama. Ada kan yang raksasa itu kan? Mirip tuh. Alright, you heard Marcus. We find another way. Oke. Teman-teman. Kita akan melanjutkan perjuangan melawan musuh Thor. Wait. What? Keren ya. Bang, pause dulu bentar dong. Apa sih? Bentar. Hah? Udah belum? Ayo nih penonton kita nih udah ribuan komennya nih. Wow, keren. Lanjut Ya, Amang, gaskan. Anang, Gaskan. lanjut Anang. Wow. Incar kepala langsung. Yes, kabur. Gua bom. Ya, Iya loh, hitnya bisa. Throwing grenade! yes kena. Oh boy, nah kan boy kan. Shit! Dunut banget sih lo. I gotcha! Kepala. Awas boy. Kan gak jelas banget dia mukul angin loh. Stres. Awas tuh skillnya tuh. Dari jauh lo bisa kena. Oh, dapat peluru di sini. Yes. Kan? Kok bisa nancep gitu loh? Udah pergi loh. Come on. Wow, kabur. Hampir hampir kenok. Dia ngapain sih? Dia bisa berlindung loh pakai senjatanya loh. Aduh kena. Oh, kejar. Kabur dulu.
Mana sih dia? Ini enak mati nih. Ini. Hampir mati dikit lagi. Awas ngejar banget. No. Dah tembak, mati. Landingin, pisau. What's the goddamn warden doing here? Wih, senjata apa nih? Hah? Woi, Gila. Let's just find what we're looking for and get out of here. apa tuh Jar? Forgot how heavy these things are. Cara green hell dong. Mana bisa? Okay, that'll work. Open this door, please. Oh, bisa disimpan. Keren. Terus kita kemana? Sinilah. Ini. Astaga, Sini, kamu mau nanya, nyoba ke kamu musuh. nanya. Sini nih ada pintu nih. Nih, Nah. ada pintu nih. Nih. This could be it. Help me. Ini, tolong bang. Apa sih? Buka pintu. Lu di mana? Kiri. Suara apa tuh? Oh, di atas banyak. Oh, nggak bisa. Ini dong. Oh, pas banget nih mau mukul nih. Maju. Ini dong ke bawah. Maju banget jangan pakai pisau. Maju. Mati semua gila. Maju. Ada Dia mana mau temennya? habis senjatanya. Udah habis senjatanya. They're down. Ayo buka. Bentar bang, ngambil senjata gue tadi bang, di belakang bang. Tunggu, bentar. Oh ini senjatanya. TW. Ada tombol di sana. Apa? Hah? Dalam perpustakaan itu. Apa? Ada tombol. Ada tombol. Coba Jar, sini dulu Jar. Ini loh pencetan ini loh. Iya, ini loh, sini. nanti. Sini belum dicek. Kayaknya sini dulu. Nggak ada temen. Itu ada shock trap, boy. Kok ada jalan ke bawah Let's see tanah where sih? this leads. Itu lo yang mencet, boy. Kok bisa ya? Udahlah. Bentar. Bisa dong. Nah. Ya komponen Cuma ini. doang. Ah. Malah dibangunin. Siapa kerjaan tuh? Kerjaan siapa tuh? Ih, kok bisa? Oh, hampir aja gua kenok. Ayo, gaskan. Ntar nembak lagi. Aduh, mau nembak lagi. Nggak usah. Squeak through, buddy. You too. Oke, masuk kita. Okay, those are Lihat definitely nih, alien. not Ah, ini But what the hell are research lab-nya Aduh, ini. kena di max. Let's take it down. Bukan ada robot. alien. Boy. Boy, bikin ini dulu, boy. Sini. Boy, bikin kebal, boy. Okay. Bikin Tinggal kebal. dicabut doang ya. That. Nggak perlu langsung lewat aja bang. Kena. Nggak apa-apa. Kita aja kok. How many DBs did you Laki-laki. Ini kenapa nih dia? nih? Pencet F. Oh, Harus dimatiin. Satu-satu. Aduh, meledak. For the silent treatment. kepala. Kepalanya incer. Pelan. Aduh. Terlalu Ada mudah lagi ini. kayaknya. Ini kan ada lagi. Awas, siapa menduk? Woi. Ngalangin. Hampir mati. Ada lagi. Kabur. Kenok, siapa kenok? Siapa lagi? Woi, lewat sini, woi. Banyak. Dibom aja. Ya, awas, abang lempar bom.
Ini apa nih? Kok mati sih? Kenok. Kok mati? Oh, asap Kayaknya beracun. harus boy. Asap beracun. Keren. Dari awal dong. Astaga. Masa ngelawan bos lagi? Oh enggak. Okay, those are definitely not. Boy, lu siap bikin ini boy, bikin yang kebal boy. Regen. Let's take Ini it down. lewatin aja. Okay. Let's keep doing Diam, sabar, santai. Satu-satu in station thing anyway. Got it! Open fire! So much for the silent treatment. Awas. Kepalanya incer. Ya. Banyak banget sini ya. Awas bom. Oh, kenok. Kenok kah? Mana enggak? Enggak. Saling koper. Jangan nyindirin boy. Satu nih. Sini, jalannya jar. Ada granat, bentar. Astaga, banyak banget dalam situ. Awas, ini beracun. Enggak, Ya. oh lewat sini, nggak bisa masuk situ. Lagi boy. Hampir mati. Ngapain lewat situ? Lewat sini, Bang. Tunggu, ada senjata. Cuman senjata. Boy, lagi boy. Lagi boy. Dari sini lo bisa ngambil. Enggak. Boy, lagi boy. Kebal boy. Oh, ada lagi. Kebal boy. Ternyata. Cooldown, Pak. Down, bersih. Tujuan kita kemana? Ke sini. Kok muter? Itu dia tuh. Bom habis. Ada. Bentar. Abang bom dulu nih. Kok muter? Kemana sih? Itu loh sana. Oh, ini harus harus kebal nih kayaknya. Okay, we're clear. But watch it. Coba More terobos. gas leaks down here. Oh, terobos Like bisa. someone wants Bisa. to keep us out. Bisa. Jelek banget ya. Harus dibikin Buru. kebal boy. Ya ini doang ternyata ya. Kagak sekarang. Orang lagi damai lu kasih kebal. Get the other side. Ya, Bang. Kebal. Ayo. 1, 2, 3. Siap. Diam. Santai. Aduh. Tunduk. Ini lagi. Kepala. Banyak peluru jar. Oh, bang kenok sih. Enggak. Sembunyi di balik tembok. Astaga, apa sih yang nyerang? Mati lu. Tolongin boy. Dah. Siapa yang kenok tuh? I don't know where the damn thing went! Abang hampir. Drop some leeches! Kok banyak banget senjata enforce, senjata tele. Lu di mana sih, Jar? Ini. Ada lagi awas. Cepat. Udah bisa kita harus cepet. Selamat nih. Yes. Bikin kebal Sembunyi di boy. balik tembok lah. Bom. Dia bisa jalan loh ini ya. Habis lo. Kabur. Mantap. Kaburnya. Ayo cepet.
No. Sembunyi. Lu ngejar abang mulu ya? Kalau gitu langsung sembunyi bang. Kalau dia mulai muter tuh. Awas. Mau lagi tuh. Mana sih dia? Coba tembak. Hancur lu. Mana lagi? Hah? Oh, shit. We got it. You know, I'd really like to find this. Salah. Yes, gini. Tukar. Yeah, let's do that. Sini. Ah, busuk ternyata SG. Marza. Stop, Cal. Help me push this open. That didn't feel Didn't great. feel good. Dong bisa terbang. Center boy. Center A. Hey, kids. Center tuh itu otomatis loh, nggak bisa di. Iya, maksudnya di Well, no cover. lab or stasis tanks, but we're in some kind Gak ada of apa-apa. prison cell. Itu ada komponen tuh, ambil. Nih, pintunya nih. What I heard, Boy, Bentar, ambil komponen. scientists ran that. Boy, kebalin. mati di situ. Kebalin. Mati dalam situ. Bang, Kagak bisa ngeliat. Mati dalam situ. Turn it on. Kagak bisa ngeliat ini. Nih, pencet chip datang ke gue nih, Bang. Pencet chip. Sini. Wait, what? Double space. Ngapain sih? Astaga. AI construct. Centernya mana? Boy, center boy. Kok nggak ada senternya, boy? Nih, sabar. Buka pintu Hey, lah. Marcus. Did the cog know what this Niles guy was doing? Ah, ini. Oh, ini lab nih. Gelap banget ya. Itu ada kuning tuh apa tuh? Trusted the cog. Sini, yuk. Nih ada komponen nih. Ntar. 13. Yes, 13. Ah, Sini. mantap. Ini. Ini apa ini ya? Apa ini? Bukan apa-apa. Astaga. Nih, dorong nih. Wah, terang juga. Looks like our Tempat friend ini. Niles had a favorite test Apa ini ya? Percobaan gitu loh. Anak kecil. Tapi anak kecil. Oh, Iya. direkam. Observation room. They were watching this kid. Susahnya nggak ada center ya. Boy, lu Kayaknya harus kesini, Bang. Harus selalu sama Loh, ini papa. kemana loh? Ini, jar. Ini loh jalannya, Buntu Jar. tadi udah. Hah? Sini kiri. C. Pencet C. Lihat kemana tuh? Boy. Gelapnya. Apa dah? Coba boy masuk sini, boy. Iya, boy. Oh, loncat doang. This is disgusting. Astaga. All of it. Ini apa nih? Ada retro. Oh, PC jadul. PC Intel Pentium 2. Who was this Niles? What exactly was he doing? Over my pay grade. But it had something to do with the local. Ini keluar. Ayo. Akhirnya. Ini suaranya ngeri. Duluan ya. Ladies first. Itu apa sih? Mana? Stasis tanks. Oh, ada monster ya di dalam Oke, apa dia Marcus. nih? Dalam We're in tabung. the lab. Ada monster dalam tabung. But you're gonna want Bentar. to avoid Lewat sini, Bang. Ih, banyak banget. Why? What's in them? the early and angry Tembak, Pak. fruits of Nile's Oh, way. enggak. Jangan lah. They're called sires. Last time I saw them, they were a little. Tembak satu aja. Moody. Great. Ih, apa nih? Just find Niles. He should be close. Oh, percobaan. Particle. Gila monster. Find Nile. Oh, Fine I think Niles. I'm ready to meet this Niles. Niles. center boy. Tunggu Nile art. Udah terang begini. Nile art. Ini ya, you got apa? any idea what you're gonna Hias ask kuku. this guy? Kuku. Ya. You know about your connection thing? Mahal loh itu I Nile ask art. about the whole Emang imprisoned children thing nomor first. beras. Okay, fair enough. And then? Bukan ke sini, Bang. And then, Sini. what does all this bukan. have to do with me? Sini. Ah, dapat peluru. Ini dong. Pada kemana sih? Sini. Pencet sih, Boy, sini boy. Harus ke sini loh, Pak. Bukan. Ini loh jalannya.
All right, Marcus, you made it. Look for a Oh, ada switch boy to udah di sini. activate his AI construct. Oh, ini apa sih? Apa nih? Then put on your Foul. Harddisk. Oh, dipencet. Pilih apa? Apa nih? Gak tahu. Bener. Udah tua. Marcus, that didn't work. What? Wah. Siapa tuh? Niles on speaker. Listening. Listening. That's Niles, all right. Still batshit after all these years. Jack, get over here and pull whatever files you can. Oh, Bang Flu ya. Musuh ngeleleh. Gila, Jack hacker dong. Hey, is Jack gonna get some weird virus plugged into this thing? I don't know. Just hose him down when you're done. Ah, shit. Most of the files Most are of the corrupt, files but corrupt. several of them mention something called Kadar. That mean anything to you? Qatar. It does to me. What is I'll have Ben Qatar? take a look. What was that? Step. Ah, ini lagi. Wallet. Ngerusak aja wallet. Wallet. Kabur kita. Night. Iyalah, cari mati kan. Wah, hancurlah guys. Wah. Blank hitam, nggak ada loading di tempat apa. Loading di sini loading. Apakah Kita backup ini? nih. Cari checkpoint dong, Bang. Iya, kita cari checkpoint ini. Ah, udah. Oh, udah nih, pas banget. Apa sih? Soalnya badminton pagi. Ini ke lobby. Oh iya ya. Alright. Bentar. Kok yang bawah masih kekunci sih? Gimana kita nerusin? Error. Kok error sih? Continue last checkpoint. Oh gitu. Oke lah guys, kita sudah dulu dan kita akan melanjutkan di lain waktu. Yang pasti tidak semalam kali ini ya. Oke Jar. Oke. Anang Bidik pamit dulu, kita akan melanjutkan nanti di Forest for the Trees di lain waktu guys. Anang Bidik pamit. And Son of the Forest. Ya, kita harus kena buntut dulu buat beli. Soalnya kalau beli kita guys harus 3 akun guys. Gamenya 200.000. 600.000 buat. Oke, pamit dulu, boy. Dadah guys. Ajar. Assalamualaikum. Thank you guys yang udah nonton. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.